Nagosogeire omwancho mulire begataseni Ndizi TV waire buyali tukolia Jumapili chitariki 3 Jomutinyi o 12 mwaka wa 2023 sentunde ndetokomera na sembe ochinga kichiragire Ensa Eyemo yabona mugorobe kirengekene koene kebuna tonyara ko tokomanyanganya ko bagwateka ekurwa ketego ikera chinga kibuna echiolito kubatanera kwene kebuna chibichamelio kya gochira senchira yobo ikiranu niga korwa bigari yanchamilitirane korwa Josephat Amisi ngora nande a sekero geterige tambeli ntinyale kwa etukomanya nae. Karibu sana omwancho murigerekera tugusanga muna inyora boigona boko yabwatia mayane meroberi imegataseni Ndizi TV goetera semitanda yoite ya Facebook Ndizi TV News Digital goetera YouTube Ndizi TV News boigo mwancho murigeria goetera se website yetu ya www.ndizitv.net lindo nyale ekoba go kwemanya manganyale ekobaga gwatekabuna ekoba botambe megataseni Ndizi TV kerali tukolia Jumapili nigo tugochitwa koletera abageni butugukonera amangana anene arengete obugima bwago aye omwancho murigere korochisemo cya kisiasa twaligererie executive chenu naboige binto bito etana na kekora litiko lialero mwancho murigereria etogochigosanga nere omosibati honorable Purity Mura Kirera oyo oikireme studio haturachiko butugukonera amange anene gusira omwana enyaruka imeyorogongo ruwa Gusii amatuko 15 nelimo ayo anyarako bagochaka omukubinyara kobogo etagukonera igoro ye chinchira ao anene intubu na mwanya bantu anene omugusito bwenta ko batukwira na kweneke buna tonyera ko batugusira omwana enyaruka ko batekara ne chisegi chiria chiekenga chinga kichira ikantonyara ko batugusanga amanere imeye studio ndocho nyara ko bawikirana kegima ikerangera ikiago na libori lyago liraberie ngencho kegima na bore bolinga Purity Mura Kirera ningo oyo nigale omo director Bomas of Kenya. Nea tochi kusanga komo marogoba ya bona. Karibu sana tunyara kwa batu kwemanya nganya lekoba gagwate. Katuko chakama ya Ensa Eyemo mwancho mwaliye kurwa se county ya Nyamira. Se umeyega omanebo kumwenya nyagosira oyo kabeire omo chumbe bwe constituency ya West Mugirango. Nyagosira Benison Kegoro onyara koba go korekana alituko liarero sensemo ya menyenya. Na umeyega onyara koba koreta amo ababuata ni aba kisiasa asabanyara ko bakora wonere omoteneneri bwa ekiamagia ODM na bwigobo mu bwazimio Raila Odinga uyo nyara ko baga kubwatuka engwana ya bena sanyara ko baga ko motogia Benison goteba ngati ya barayi bali banyate ko baba kwero na kwene kiabuna banyara ko bagwikirania chira cha magendrenga na bwigo yoko konga kubugi mani banyara ko bago kwanerwa se ensemo eya segati ya barayi banyara ko bagwikirana banyara ko bakomoche serikali ya Kenya kwanza sebatebire nigo ya irero gokina kweli goli liebinto ugati yabo amabuta. The history of our country, the challenges that we face then, the problems we're facing right now, up to now. So we have lost a great Kenyan. Mzuri na malefu ambaye baba wetu aliyepumzika alipata duniani. Amelea watoto wanafanana na yeye. Ndio unaona wakiwa introduced marafiki zao wanasimama wote. Mmoja anaweza sema juu yake ni unyenyekevu, humility. He was a member of parliament. When he was called to be a councillor, he took it graciously. Tia kitu usuru. Nisema punda imechoka. Kisha nasema punda imeanguka. Punda imeanguka sasa. Hawezi kubeba mzigo tena. Hakuna chochote ambacho iko hapo. Na kila siku ni ahadi. Ahadi. Hiyo ni kuharibu elimu. Gharama ya maisha haiwezi panda mpaka kila mtu anatetemeka kwake nyumbani. Mimi nasema kwa vile mazungumzo haikuleta mambo ya gharama ya maisha, Wakenya mkumbuke katiba imekupatia nguvu. Kwa bidii ya wazazi wetu na wanafunzi wetu, shule yetu ya Nyambari ilifanya vizuri sana kwa matokeo.
na tulikuwa tunatarajia kwamba mwaka huu matokeo itakuwa hata bora zaidi, lakini hii serikali ambayo umetaja ya UDA imeuandamiza watoto wetu. Ukweli ni ya kwamba kuna shida ya mambo ya economy na wa country. Kwa hivyo tunatafuta mbinu ili tuhakikishe ya kwamba watu wetu wanapata afueni. Asante na Mungu awabariki. Thank you. Ngati ya barai banyarako bagwikirana se omuyega oyo boko mwenia Benson no governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo naboigo omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati naboigo abaseneta be county echo ibere asomo seneta we county ya Nyamira kongo mugena nyarako bagakwirira bagelio anene na komochia oboteneri obobe bwa matemu yekerasi ya 12 aya nyarako bagweta se atamochirie serikali anene we Zara yechisemi ase atebire buna chiskuru chia Gusii nigo chanyarekoba chikumanyekana sokorobya na kolende ase chinga chanyarekoba chigwe tanchira nyarekoba chikuibera amatemwa. Tukipita aheshimu kwamba Wakisii tuna akili, sisi sio waizi. Kwa hivyo tunakemea hiyo pepo mbaya ishindwe kabisa hiyo. Hawa mapasta ndio wanaombea watoto wetu hawa tupite, sisi hatuibi mtihani. Sijaiba mtihani ndio nikuwe wakili. George Kegoro ajaiba mtihani ndio akuwe wakili. Oparanya hakuiba ndio apite kutoka Kisii School. Kwa hivyo tunaomba sana baba, wakati unapigana na hii maneno, hata tena tumesikia katika university hizi maneno ya school fees, hizi bursary ambazo zimetolewa na serikali kuu, tunasikia majina imeenda na watoto wetu wale wako university wanafanywa ukora namna hii. Mother Karua, nikikuja wewe nikuambie watu wetu wa Kisii wanajaribu kunyanyaswa eti tusiende tukapate elimu kuu katika university kule juu, ungana na sisi. Tunataka kama bursary inapeanwa kwa wanafunzi wa university, hata sisi wa Kisii tunatoa kodi. Si tunatoa kodi? Omuliki oito job mange kurwase county ya Nyamira nagende takoba kuligereria oroboti oruna korobwati asenchira yobo ikirano chinga kiro nyarakoba harogo ikaimegeta senike Ndizi TV ndo nyarakoba togusanga amo naye togotigana na oroboti oruo togusuka mutwe bono nigo yabete omogoko omonene gochiase omotakanwa aska ogechi oruo kurwa ase ekenyoro keria gia kego gigo sekia omonone ward ya kiabonyoru ekobatikana na no gwesokia ku musamaria omuya ase elieta captain Elijah Simwamu na kweneke bono nyareko wako musira agwetera ase obwagachi bwenyumba omotakano yo aska nigabwate abana batano no mo ase gati ya batano mo bane bobwate omochando bwobongo nigo bono abanyakenyoro kurwa asenseme yubanyalete koba wakera omusamaria ngambia mono asokweneke bono nyareko wako bwate sia enkeyo na gwetenera kubwatekana no kuwagacha kwenyumba. Tukarangambia gwetru mushimio wa captain Simwamu Elijah komokonya asokwa gache nyomba senge tobati nyomba bana limo bati nyomba abamete nyomba Eyemo na abana baye babira abantu abanene bamura kogechi. Mimi nashukuru sana mnakuja kunisaidia nyumba ile tunapita kula ningi, hakuna mtu ya kusaidia, lakini yule anaendelea kusaidia mimi, watoto yangu iko na ugonjwa. Abwate sita lakini abana bane bale mentally disabled igobono mbali konyara kwa gacha igobono tukumwakira mbyemono asengenja nyarira kokonya umugino nyorire nyumba asa abana bae bararare na ndi gotokonyire buna intu ase village yeyo monono juntu ale konyara gasi yeye lakini bono ochire otokonyire oyo nyasa umutumire igabona tegenya samo konya naenda musesene naenda agenderere gokonya na abande banga aska ogechi atasaidia, ataendelea kujenga, kila mwezi atakuwa anajenga nyumba moja moja within the constituency. Pia amepromise another thing, kuna wale wanafunzi wenye walifanya mtihani wa class 8 kama walipata 350 marks next year ataweza saidia awanunulie box na a little bit of shopping ndo waende shule wasome. Pia amesema mambo ya talent
as from next year atakuwa anaangalia sana sana kupromote talents within the youths. Togotikana na roboti urutoso imeye constituency ya Kitutu cha Chenota se omochumbe bwa bunge Josephat Nyakundi rigoro anyarete kobaga gosiora abene kerwanero kyomupira gose chigosori cyomupira bwengo yechira chikoba chikwene kyabuna chenyere koba chigosira abasai anane chingaki echicho motimo koga ukwana nigo omobunge oyatebete ine nchira yamoyo kwene kyabuna ebiegwa ime constituency yo ibenyere kobi gusirwa asenchira yo boikeranu litkoligoro boigo niganyarete koba kwena nagati ya bochi uniform na boigo emepiri ile chikoba kwene kiwa buna yanyale koba gutume kwa chingaki chia chigosori echio incheta giteba swegeti ba kumupira na rero naena nire chi uniform naena nire emepira naena nire chi pump naena nire chi socks esenge jonta geta abana baito bakumupira mbachigosoa amangane changa usamangana amaryobo usebintu binde nimaete bone gatusiegete chi school abana baito no bareisika abayibori tigatorenda abana baito esengincha abana bwa barayi bamambya eyore buya gosere bobe ere buya gosere bobe ne chigosori omwancho murigire chiranyala ko bachiko gendera ase bunge eyo anene ase abasai abanyale ko bakoretwa mokweneke nga abanyale ko bagutumia chinga kichabo cy'umutimoko ase nchire boyi kerano gati abarayibo gabanyale to ko bawikerana ase omoyega oyo no muriki omonene gwe kyama kya UDA malalo yoboigo unyale to ko bakurwa ekurate entindi gukyasa aba MCA kurwa se county ya Kisii abanyale ko bakogenda mami nchane kyama ekyo kya UDA na boigo kwena no koboko anene ekyama gosensemo eliagenda to ko bekwamereria serikali korengana na malala ni tebire nigobono ekyame kyosabate nibe kyame kibirachiko bago isaransa litukulia Jumatatu na kwene kinga abanyara ko bakobwatoka egesusure getindi go kya saba MCA abachire mamincha amone kyame kyo kwa masuala ya UDA. Wewe ndio kiongozi wa kwanza kupigania rais. Mimi nafurahia hapa Kisii, out of 6 MPs hapa Kisii mlitupatia MPs 4. Mimi nashukuru. Ningependa kutambua pia uwepo wa UDA MCAs wetu ambao wamekuja hapa leo. Tunasema kwamba wale UDA MCAs, mimi kama katibu mkuu Josephat nimekasirishwa kidogo na MCAs wengine wa hapa Kisii. Wanasahau kwamba wako katika chama tawala. Hao tena wamejiunga na watu ambao wanapiga rais vita. Tungependa kupeana onyo kwa wale MCAs ambao wamejiunga, wako kwa chama cha rais na mchana wanatembea na watu ambao wanapiga rais vita. Tukirudi ofisini Jumatatu, tunaenda kuanzisha nidhamu kwa wale ambao wanapinga party leader wetu hapa Kisii. And that I'm saying with a lot of affirmation. Togoska moteli tko lialero nigo mokonyi bo morai bwense rigadi gasha wanyara ko bagosanga amona barai asomo sangerekana bwa masabo nyara ko bokolekana mi county ya Samburu ga ukona kurwase ensemo eyo gasha wanigo biganyara ko baga kurwekura tentindi gocha ase abantu bali abaganditse ko bakoleta chisegi asenseme ya satabire serikali yanyara ko ba gekwebanga bo ikerano nakweneke bunanyara ko bikwira ni omurembe gocha ase county eyo ya Samburu. Mambo ya usalama. Mambo ya usalama. Tumekubaliana na viongozi pale Luruko Police Post. Hawana gari, wanatembea kilomita mingi sana, askari wanaumia. Na kwa hivyo nimemwambia Inspector General of Police atayarishe gari ya Luruko Police Post na kuja kusaidia. Mimi nimesikia mko na shida. Rais wetu alikuja hapa na akaongea. Na akamwambia nyinyi wale walaghai wale wakora wamjaribu. Si aliwaambia? Akatuma vijana. Walinyorosha wako kunyorosha. Huyo rais kuna bali ameenda. Si ni yeye tu. Sio vijana wako tu. Kuna bahali wako si wako tu area hii Kenya.
Wacha mimi niseme namna hii. Sisi kuna mambo hatuwezi kubali. Hii mambo ya wizi wa ng'ombe imepitwa na wakati. It is outdated cultural practice. Mambo ya kuua Mkenya mwingine ni mambo ambayo hawezi kubalika. Mambo ya kuua watoto ni mambo hawezi kubalika. Mambo ya kuhangaisha wamama ni mambo hatuwezi kubali. Chingaki chiecho nigo abarai akurwase county ya Samburu abanyarako bawikirana somo yego ibanyarako bakoye togia serikali ase bitambokero ao yanyareko bagekwirana koenekia buna yanyareko bagekwenana anene bokonyi gochia asabandore bwate okugania ime county yugati abo bali banyarako bagwa kono mochando bwenchara boigo nigo banyarako bakolia chira chabene ngambachiko bakoenekia banyarako bakobeko kubwaterana kwa bene amane serikali ya Kenya Kwanza. You can see the ugly head of corruption rearing in our midst. We can see the privatization of key national... You have worked diligently to spread your vision and mission to Western lawyers, popularizing the association and gaining members. Staying together has been a challenge, but you have shown remarkable courage and dedication. Our community needs these virtues, and I applaud you for believing in yourselves. Western Jurist Forum brings together judges, magistrates, and lawyers from Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, and Trans Nzoia. It provides a platform to unite as one community, transcending political affiliations. With over 500 members and counting, the Western Jurist Forum's growth is remarkable. Now it's crucial to establish ethical and sound institutional frameworks that will ensure WJF continues to thrive beyond the present members. The establishment and operation of the Western Jurist Circle as the economic mobilization tigarita samangana rengete sege siasa nigo bono omraiwe kiama gia DAP Kenya Eugene Wamalwa anyareko bakoria eira buna na chikoba gakwene kingonyareko bagwesokia na kugikeria obokoreri obobe bwe serikali gukwana ritkolero asome goyomo imeya orogongo rwa Western nigo Wamalwa boigo anyareko baga kugikeria serikali ya Kenya Kwanza segetambo kiria tabire nigebugate amaganyo yo kweneka ya chile kwa bageko nyagati yechi company che serikali buna Kenya Pipeline kaukwana niko boigo wa marwanya reko bago tukuterare oroboti urwanya rako baroko bwato kwasingwana chanya rako bacho korobwango iga asate biro roboti orotiro nyale to barogo kunera chinse mochenge njogati yabo ichinchera serikali nyanya rako bekwira elio kweneka buna nyale ko bekwira nise ligolire binto ao. You can see the ugly head of corruption rearing in our midst. We can see the privatization of key national assets, including a national monument like KICC. Surely, if you sell KICC, then you could as well sell State House itself. You could as well sell Kenya Airways. And I believe, just the way we've challenged the others, this is one issue that is going to be challenged by the brave new bar that is here, but also as political leaders. As Azmio, we've spoken about this. I've just come from Western, and we've taken a stand that we are going to challenge this. And we also want to say the bad laws that have been passed by Parliament are contributing to this, because the privatization law itself, where you can privatize national assets without the oversight of Parliament. Mwancho mwaligirari no toko yakero musumari Amayia se Ensa Eyemo ya bono mogoroba kurendere kiratwa chakama yaito
Nigona nyarako bingukorire irangango sanga tore no mugeni itemarago bahia bono ningo gose higare Honorable Purity Mora akrera uyore omo Director Bomas of Kenya nyarako bawikirana megeta seniki Ndizi TV tonyarako batugusanga monere engwana ya bene ekerenga ekenene kwenekia goso okurugo segeta gochia ase abamenyi ba orogongo ruwa Gusii anene omwane nyaruka inga nabo nayo gwetomerindo nyarako ba okwenekia konyarako bogwikirana chindoto chia tonyarako batuko muburi ya esabari yaye yokwenekia ngonyarako baga gosuka korwa segetambukireke mogoika ekere na kwenekia nga nyarako ba omo subati kegima korwa sorogongo ruwa Gusii koba omo Director Bomas of Kenya na kwenekia nganere obere gati yabasubati bali bagenda tokoba bakumureka enganengania ya orogongo ruwa Gusii togendare toskare gweranande asekero getali getambe kolende nganatika kumingo gotebia anana libuli lya gulira bili ngenjoke gima na ekerengeri kya gwetera ase namba SMS ira setibia gona gwetera se emitandao ya otokogenda somo timokombo kakegima kingoirana gweranande amono muganione. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Gochakira umutinyi 12 ime ya Ndizi TV ime naisiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero yabasacha konya mataro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana yabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanya amange kerali tukoria Jumatatu chinsa ibere chama boba ime ya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabo tuko na Dorcas kemuma. Mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megeta seni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu Kiraritoria Jumatatu Ensa Eyemo nabo igo chinsa isato ime ya emanye Jumatatu omwancho muri ligo to koletera amanga yanyareko baga gwateka ime na isiko yorogongo ruwa Gusii ntobe togo gusangereria amange kubwatirana nabasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubuyima nonyera bonigo obotereri bwa serikali ya Kenya kwanza bagenda tokoba bakubulia bakenya banyareko baukanyeka chinga ki bagenda tokoba bakubeka emeroberiyo yo kwenekia buna obugima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatirane nere Josephat asensemo yebimanyererio nabo igo emanye chigosoli nigo maranyareko mokumerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatwerera mange nganyareko bagwateka kurwa ase ebiti byaito byechigosoli tombo cha gosangana nche Evelyn Sero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere Eyemo elioto akere
ase n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyora obolema igorobole inyora kerema nkelikosekwa inyora ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwe